structure ambayo imeingia, watu wamekuwa, hata wale wanafanya kazi kwa sababu walikuwa wamezoea wizi, imekuwa shida. Kwa hivyo sisi tumefanya kazi yetu, Assembly imefanya kazi yake. Kwa hivyo tunasihi Senate wakati watakaa tarehe 28, tarehe 29, haki ya watu ya Kiambu ifanyike na ionekane imefanywa. Tuna ushahidi wa kutosha na tumewasilisha ushahidi wetu pale bunge la Seneti, na tuko tayari sana, na tuna imani ndani ya maseneta 47 watafanya kazi yao, na wiki tunayoingia tarehe 28 na tarehe 29 tutakuwa pale, tutapiga kesi, na tunajua Mungu akituongoza na maseneta wakifuata haki, gavana ataondolewa mamlakani